uthi omunye ngaye ngisakazi ngathi sengimlandile esefikile endlini wavela wahlala ekhoneni. Sekuyinkinga-ke manje ukuthi ngimbize-ke ngithi woza phela sengilokhu ngithi heyi siyawa leso sihlalo oza ngapho wathi hhayi khululeka ngiyamphakela ukudla uthi hhayi akalambanga nhlobo. Wecebisa ngiyayazi leyo nto engani ufana nokuthi uthi uphume uthi uyophaka uphakela yena uyabuya usedlinile kanti awuboni wena ukuthi ushiye ifoni yakho la ngemumva usale wayitika umpunzana usebumba umlomo usethe uthi uyafica ufica i-screenshot babe I love you. Kuthiwa iyona-ke lento yaziyo iyona lento ethetha nozama angithi iyo le. Nomunye umngani wami ube nentombi emihethayo njalo kodwa mase kusondele i-25 ilokhu imibikelela iba-soft abaqabantu. Lalela ukuthi ozinjalo lelilanga yathi ithi nje baby good morning baby ngeyi-25 wathi yeyi mina umnyaka wami akayikhiphi angakayithinti nje yagcina lapho